Reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza nshuti bakunze mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi hano kuri Rwaneza Times. Ndabasuhuje kandi mbifurije intangira z'icyumweru cyiza. Nizere ko uyu wa mbere wabagendekeye neza. Nk'ibisanzwe rero ndaje ngo tuganire ku makuru aba ari kuvugwa hirya no hino, haba hano mu Rwanda, haba mu karere u Rwanda ruherereyemo ndetse no ku isi muri rusange. Inkuru ikomeje gucicikana ku mihanda hano ni inkuru y'umukobwa wacu witwa Shadibo hano. Shadibo akaba yatabaje urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB arusaba gukurikirana umusore witwa Iradukunda Aimable wamenyekanye nka Yugi umukaraza ashinja kumusambanya ku gahato. Mu butumwa yasangije abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, Shadibo yagize ati: ejo nijoro nagize ikibazo gikomeye cyane. Umuntu nari nsanzwe nzi kuva kera yaje mu rugo rwanjye, natekerezaga ko yari yaje gushaka uko twiyunga. Mu butumwa yasangije abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, Shadibo yagize ati: ejo nijoro nagize ikibazo gikomeye cyane. Mu butumwa yasangije abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, Shadibo yagize ati: ejo nijoro nagize ikibazo gikomeye cyane. Umuntu nari nsanzwe nzi kuva kera yaje mu rugo rwanjye, natekerezaga ko yaraje gushaka uko twiyunga ariko nahuye n'ihohoterwa. Ndahamagarira inzego zibishinzwe mu Rwanda gukurikirana iki kibazo no gutuma ukuri kujya ahagaragara. Nta muntu ukwiye kubaho afite ubwoba, kandi buri wese akwiye guhabwa umwanya wo kumvwa mu cyubahiro no mu bwubahane. Ubutabera ni ingenzi, ukuri ni ingenzi, agaciro k'umuntu ni ingenzi. Ndabinginga mumfashe. Muri iki gihe sinshobora gusohoka hanze kubera ikibazo nahuye nacyo. Byambereye ibintu bikomeye cyane kandi nkeneye ubufasha bwanyu. Shadibo yasobanuriye ikinyamakuru Igihe ko Yugi umukaraza yamusambanyije ku gahato amusanze iwe mu ijoro ryo kuwa 21 Kamena 2026. Shadibo yavuze ko uyu musore bahoze ari inshuti kandi ko ku mugoroba wo kuwa 21 Kamena 2026 yagiye kumusura iwe yitwaje amacupa 2 y'inzoga barasangira. Nyuma yo gusabana no kunywa inzoga, Shadibo yavuze ko uyu musore yamufatiranye yasinze, akabyuka asanga baryamanye kandi yambaye ubusa. Ati: Yugi yaje mu rugo turasangira ariko sinzi ibyo yampaye kuko nisanze mbyutse nambaye ubusa andyamye iruhande. Numva ko yansambanyije, ibaze ko nari mu kwezi k'umugore. Byambabaje ndanabimubwira, agira ubwoba ahita asohoka iwanjye, ariko namubwiye ko ntaho ahungira kuko turi mu Rwanda rugira ubutabera. Shadibo yavuze ko yababajwe no kwisanga yaryamanye n'uyu musore kuko ngo atari ibintu byari byumvikanweho, ahubwo ko yamufatiranye mu ntege nke ze yasinze. Ku rundi ruhande, ikinyamakuru kivuga ko cyagerageje kuvugisha uyu musore Yugi umukaraza kugira ngo agire icyo avuga kuri ibi birego, ariko inshuro zose bagerageje kumuvugisha ntabwo byakunze kubera ko atafataga telefone. Shadibo yavuze ko yizeye inzego zibishinzwe ko zizakurikirana iki kibazo kugira ngo ukuri kumenyekane. Ku kijyanye n'iby'uko yaba yarigeze gukundana na Yugi umukaraza, Shadibo yavuze ko nta rukundo rwihariye yigeze agirana n'uyu musore, ahubwo ko bari inshuti zisanzwe. Shadibo amaze iminsi ashyira hanze ubutumwa bwibazwaho na benshi ndetse byageze aho atangaza ko yahinduye n'amazina. Mu by'ukuri iyi ni imwe mu nkuru ziri gucicikana hano ku mihanda. Mu by'ukuri twavuga ngo niba uyu musitari wacu yaba yahohotewe koko, inzego nyine ubwo ziraza gukora akazi kazo. Twigarukiye rero mu makuru yandi ari kuvugwa hirya no hino ku isi, twababwira ko nk'uko twari twabibabwiye ku munsi w'ejo ko
Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Sir Keir Starmer biteganijwe ko yegura kuri uyu munsi, byaje kurangira ariko bigenze koko. Ubu tuvugana Sir Keir Starmer yamaze kwegura ndetse anageza ijambo ku nteko ishinga amategeko, aho hari ibyo yatangaje bigiye bitandukanye nabyo ngira ngo tunyuzemo amaso, noneho dukomeze kureba uko byifashe. Yes, nk'uko rero ejo twabibwiye ko ari inkuru twakeshaga ikinyamakuru The Telegraph cyatangaje ko Sir Keir Starmer biteganijwe ko yegura kuri uyu wa mbere itariki 22 z'ukwa gatandatu 2026. Mu by'ukuri niko koko byaje kugenda. Ubu ngubu turi kuvuga ngo uwari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza kuva muri Nyakanga 2024 yeguye nyuma y'iminsi yotswe igitutu n'abarimo abahoze bamushyigikiye. Kuri uyu wa 22 Kamena 2026 Sir Keir Starmer yamenyesheje Abongereza ko yafashe icyemezo cyo kwegura ku mwanya wa perezida w'ishyaka ry'abakozi cyangwa se Labour Party. Sir Keir Starmer kandi yasobanuye ko icyemezo cyo kwegura ku myanya yombi, yaba ku mwanya wa minisitiri w'intebe ndetse n'umwanya w'umuyobozi mukuru w'ishyaka ry'abakozi, avuga ko ari icyemezo cyo kwegura nyuma ku myanya yombi ari icyemezo kigamije gushyira imbere igihugu cye akunda. Agaragaza ko mu gihe yari mu nshingano yahinduye byinshi mu ishyaka no mu gihugu. Ku rwego rw'igihugu Sir Keir Starmer yavuze ko yagaruye icyizere ku bukungu, ku gisirikare no ku mutekano w'imbere mu gihugu. Sir Keir Starmer yatangaje ko yiteguye gutanga ububasha mu buryo bwiza kandi ko azaha umusimbura we ubufasha bwose azaba akeneye. Yashimye umugore we Victoria Starmer wamubaye hafi mu bihe byiza ndetse n'ibibi ubwo yari minisitiri w'intebe. Asobanura ko ikigiye gukurikiraho ari ukwita ku muryango we. Dosiye ya Peter Mandelson wabaye ambasaderi w'Ubwongereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatumye Sir Keir Starmer atakaza benshi mu bari bamushyigikiye, by'umwihariko abo mu ishyaka ry'abakozi. Sir Keir Starmer yatangiye gusabwa kwegura ubwo byamenyekanaga ko yashyize Mandelson muri uyu mwanya, kandi abizi ko uyu mudiplomate yari afitanye umubano wihariye na Jeffrey Epstein wafungiwe ibyaha bifitanye isano no gushora abana b'abakobwa mu busambanyi. Inteko yatumije Starmer kugira ngo asobanure iby'icyo cyemezo yafashe. Asobanura ko Mandelson yari yaramubeshye ko umubano we na Epstein utari ukomeye cyane, ariko abadepite ntibanyuzwe. Icyizere Sir Keir Starmer yari agifitiwe cyakomeje kurindimuka ubwo ishyaka ry'abakozi ryatsindwaga amatora mu nzego z'ibanze yabaye mu ntangiriro za Gicurasi 2026. Umusaruro mubi w'aya matora ugaragaza uburyo Abongereza barakajwe n'uko ibibazo byugarije igihugu birimo izamuka ry'ibiciro n'icyabimukira badafite ibyangombwa bakomeza kuba benshi bidakemuka. Abaminisitiri bari bamushyigikiye bamaze iminsi
abaminisitiri bari bamushyigikiye bamaze iminsi begura umusubirizo mu rwego rwo kumwinubira, bamwibutsa ko ku neza y'igihugu akwiye kuva ku mwanya wa minisitiri w'intebe ushoboye kuyobora neza akamusimbura. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Yvette Cooper, Minisitiri w'umutekano w'imbere Shabana Mahmoud, Minisitiri ushinzwe umutekano w'ibikorwa remezo bitanga ingufu Ed Miliband n'abadepite benshi bari bamumenyesheje ko nta yandi mahitamo afite keretse kwegura. Mbere y'uko Keir Starmer atangaza ubwegure, yabanje guhamagara umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu arabimumenyesha. Biteganyijwe ko ari we azabishyikiriza ku mugaragaro. Andy Burnham ni we uzasimbura Keir Starmer nyuma yo kugirirwa icyizere n'ishyaka ry'abakozi. Yabaye minisitiri w'umuco, minisitiri w'ubuzima, meya wa Manchester ndetse yabaye n'umudepite. Nshuti bakunzi rero, reka amakuru yacu tube tuyasubikiye ahangaha. Murabizi ko ari akagaruka, tuba tubikurikirana umunsi ku munsi kandi tukabibagezaho. Reka mbashimire.